Na ovom času ponovo kreiramo digitalnu sliku. Dakle, potrebno je da da pokrenemo program Bojanka 3D. Otvorit ćemo Start menu i iz njega odabrati program Bojanka 3D. Otvorit ćemo novi projekat i došli smo u radno okruženje programa Bojanka 3D. Na času ćemo crtati pečurku i za to ćemo koristiti 2D oblike. Počet ćemo tako što ćemo nacrtati jedan krug. Obojit ćemo ga crveno i unutrašnjost kruga. I to je to, ali za pečurku potreban nam je samo gornji deo kruga, tako da ćemo označiti donji deo kruga. Kada smo to uradili, sa desne strane u bočnom meniju pojavio nam se izbor nekih novih alata. Između ostalog, tu su alati za uređivanje slike. Evo piše uredi. I među njima nalazi se, tu vidimo 4 alata, pa vidimo ove makaze koje označavaju, pomoću kojih možemo iseći deo slike, alat za kopiranje, alat na lepi i alat za brisanje. Kada kliknem na ovu kanticu koja označava alat za brisanje, obrisat ću označeni deo slike. Ovako. I ostaće samo onaj deo slike koji mi je potreban. Sada želim da nacrtam nožicu pečurke, za to ću koristiti ovaj alat kapsula. Evo, neka bude ovako, s tim da ću je promenit ću boju, neka bude ova neka bež boja i sada je potrebno da kapicu pečurke pomerim na nožicu. Evo, ostalo je još da malo ukrasim ovu moju pečurku tako što ću nacrtati bele tačkice na kapici, a to mogu da uradim koristeći set alata četke i u okviru njega alat marker. Samo ću malo podebljati liniju i promeniti boju u belu. Neću povlačiti liniju, nego ću samo nacrtati nekoliko tačkica na ovoj mojoj pečurki i to je to. Šta sada treba da uradim? Želim da nacrtam još pečurke koje će sve ličiti na ovu koju sam nacrtala već. Kako ću to uraditi? Neću crtati novu pečurku, nego ću ovu pečurku označiti. Opet mi se otvorio u bočnom meniju niz alata za uređivanje slike i tu ću koristiti alat za kopiranje. Kopirala sam, a sada ću nalepiti još jednu pečurku i evo kada je pomerim, ona je nalepljena preko one i samo je pomerim u stranu. Sada ja želim da moje nove pečurke budu nešto manje od ove prve koju sam nacrtala i zato ću, znači, u uglu ovog pravougaonika kojim je označena pečurka, kliknem na sam ugao i držeći taster miša pomeram, povećavam i smanjujem tu pečurku. Evo, želim da nova pečurka bude ove veličine. Sada, želim da nacrtam još nekoliko pečurki koje će biti iste kao ova druga. Kako ću to uraditi? Ponovo označim pečurku, kopiram, nalepim, premestim je. Idemo ponovo. Označim, kopiram, nalepim, premestim.
I još jedno. Kopiram, to je označim, kopiram, nalepim, premestim. I evo na ovoj mojoj slici imam 4 male pečurke koje izgledaju potpuno isto kao, u potpunosti isto kao ova velika, samo sam im promenila veličinu. I šta je na kraju ostalo da uradim? Da sačuvam sliku koju sam nacrtala. Idemo u gornjem levom uglu, kliknem na dugme meni, odaberem opciju sačuvaj kao, odaberem opciju slika i onda odaberem gde ću sačuvati na svom računaru. Znači biram u folderu slike, dam joj novi naziv, slika 3 i kliknem na dugme sačuvaj. Moja današnja slika je sačuvana.